Bismillahirrahmanirrahim. Eziro duxwazim li ser mesela şerrê İsraîl û Hemasê û rojhilata navîn İslamî û neîslamiya şîrovekî piçû ji we re bikim. Herkes li ser vê meselê şîrove dikin, dinirixînin lê bi gorê baweriya min gelekî kêm û nuqsan û terefkirî dinirixînin. Hûn jî dizanin gava em behsa İslamê dikin, İslam li nasname zalim û mezlûman mêze nekin. İslam kî zalim bel dijî wî ye û kî mezlûm bel gel wî ye. Mezlûm Kurd be, Ereb be, Müslüman be, ne Müslüman be. Her kesê ku zulm lê we kirinê, İslam li nasnama wî mêze nakin. Ji ber vê yekê gava em li ser şîroveyên siyasî em dinirixînin, kesîn kes em bêteref awak ku nirxên İslamî dayî berme, tiştê ku pêxember kirî, tiştê ku Xwedê gotî em li wî awayê qasî fehma xwe, qasî dîtina xwe, qasî dêgiştina xwe em behsa van tiştê meselên şîrovên siyasî dikin. Hûn jî dizanin sala 2003 da di heftê Oktoberê me deha da gava Hemasê êrişî İsraîl kir, şer ji wir dest pê nekir. Şerrê Hemasê an jî Filistîniya an jî Ereb û İsraîl li ve 75 sal dewam dik. Ji ber wê her roj bi dehan Filistîn de hat kuştinê, bi salî 2,000 Filistîn de hat, Filistînî de hat kuştinê ji alî İsraîl ve erdê wan jê dikir, malê wan xirab dikir, koşber dikir, em bivê enwaê zulmê li Filistîniya dikir. Ji ber wê Hemasê dî em bê gohat kerta dawê heftê Oktoberê heftê me deha sal 2003 êrişî İsraîl kir. Di şerra di destpêka yekem da xelkê got yani Avrupa jî got Hemasê karekî terorî kirî û heqê İsraîl heye xwe muhafize bike, xwe biparêzin. Hefta yekem da gava İsraîl dest pê kir û zulm û zordarî û qetliam kir, em bivê girseyê em bê kamuoyî divê ya girseyên gel li Avrupa carekî hat guhertinê ku lê nirî êk terorîstiyê dikin ne Hemasê, İsraîl em bê terora dewletê dike. Werhesilê kelam ji xeyînê dewletê an jî îxtidarê Avrupa û bi piranî milletên Avrupa alî Filistîniyan sekin. Ala kullî hal hate em bivêjin heta meha 11 2000 û em bivêjin 23 meha 11 aynı salê da. Li wê derê agirbestekî îlan kirin. Di wê agirbestê da Hemasê mîna li gora pîvanên İslamî bi hêsîr û dîl û evdalê ku ji İsraîl girti û pêra muamele kirin. Li wan eziyet nekir, zulüm nekir, li wan nexist, işkence nekir. Gava ro anî hatin em bivê hêsîr em bê bedil kirin, teqas kirin, guherandin bi şêweka İslamî, çawa İslamê emir kiribû wisa muamele wan ra kir. Kesê ku di destê İsraîl Hemasê da hêsîr bû, gava diçû bi kul û keder û hevdû hemêz dikirin ku ji xwe ji wan memnûn bû. Dema Hemasê ev nêrînan ev wêneyê İslamiya ku ber bi İslamê tam li gora İslamê gava nîşanê dunyayê da di taybetî bi serîda İsraîl, Amerîka hinek dewletê Xerbî û bi tevê dewletên Ereba. Tev em bê bi nexweşiya nefsî ketin, psikolojiya wan xerab bû, madê wan tal bû, çawa em divê Hemas hizbeka terorîst e, hûn vê firsetê dide Hemasê, Hemas wiha şeklekî xweşik xwe nîşanê dunyayê bide, reqrabê xwe bike, li gora İslamê tev digere, çawa resmê İslamê xwesa xweş ji dunyayê bela dike. Lewra hizbekî terorîst li gora wan. Ji bo xatirê carekî din fersetê nede Hemasê vê wêneyê hanê İslamî nîşanê dunyayê nede, muamela wana bi êsîra ra rabûsê xwe dîsa dest bi herbê kir, 13 meha herb dewam kir, qetliyameka mezin li ser Filistîna bikaranî hat. Bi qasê herba duêmîn û yekemîn a cîhanê a dunyayê bombe baran ser em bê Gazayê. Qetliyamekî wisa di dunyayê de çê nebî, wekî Hiroşîma,
ام بی نکازاکی و ام بی وانا نت دا وکی دن قتلام کی وان دمی داوید و 100 سال داویدا بقاسی غزه چه نبو 20000 زاروک شون 20000 جن شون هنا تمام نبی که ماسی 7000 انسان خاطن کشتن شهید کردن و بقاسی 350000 انسانی ام بی بریندار بونه ام بی غزه سرو بن بیت تشتی که خانی که سر خانی نمایه تمام انواع ظلمی برچیبون تیبون کشتن تالان اسرائیل لسر فلسطینیا بکارانی هاد لبرچاوی دنیای و به دستک و آلیکاری دولت عربا جبو خاطر اسلام لولات وانه و دستلادار کرسی وان قرالیت وان ظلم وان بداوی نه دستک دان اسرائیل که هون کارن حماسی جبنی و تنه بکن لسر ویا دخوازا گوتنی محمد کوری سلمان هی زید کوری محمد کوری زید امارات هی همه گوتنی وان جمع هن ور حاصل کلام اسرائیل سه گوتنی وان هبون سه هدفی وان حماسی تنه بکه ملت غزه جور رابکه اسیرا بدست زوری بینو وره تمام دنیای بشکری دا اسرائیل و قطعامه که مزدن پیگانی یک هدفه که خواه بجی نکر حماسی روژا عوردا گود از حتانی توش ولات من نکشه از یک حسیره که دستی بتناک ملت فلسطینی ملت که قهرمانه لبر خواه دا هات کشتن تالامو برچی بون قتلام مزدن سروان چی بو ولات خواه تر نکر فرقه که نبر فلسطین سوریه ده برهف دو سال 2011 شر اسرائیل ام بیویجی سوریه هنر دست به نکرو به 100,000 ام بی سوریه ملت سوریه کشبری اردنی بو لبنانی بو ترکیه بو اما قتلیام کام مزن لسر ملت فلسطینی حال بکرانی ملت که قهرمانه دو دنیای دا جوان قهرمانتر تونه خوینا خود دا مال خود دا جان خود دا جوالات خود در نکتن صبر آوان سمود آوان برخودان آوان ام بویژن شجاعت و میرانی و قهرمانی آوان توپ و تانک امریکا و دولت غربی و اسرائیل و بیناموسی عربا تک بر سر و بنی هف کر حتی ما 2 هفته اول آگربست اعلان کر تایبتی دو دما حماس 4 جنین اسرائیلی کچین اسرائیلی برده و تماما تماشا کر جلو برگی وان رنگ و روی وان چه معامله که بخواهش وان را کری دیگر کو اسرائیل ملت فلسطینی و 6 ماه ساله که برچی هیشت تی هیشت نون تونه و آف تونه حتی گه تونه بخوره حماسی او ده حفظ خودا ده مغاره خودا خودی کرن معامله انسانی پیرا کرن با آوای دین اسلامی تو تعدایل وان نکرن گوا درکتن بر قامره مراسمه کی چه کرن و هر شهر حسیدان هاتون و داره سرگوی وان تمیز پرل پاک و پیر و اجبار که دل دوی وان بکن حتی مساج به عربی ددن او جنانا دویج امش حماسی را ام شکردارن ام سپاس دارن که معامله باش بمره که تو جای ازیاد من نکری من نخصی من ازیاد نکری و هر وسا حماسی به پولیسی خواه به عسکری خواه به ملتی خواه تک دوی گفته gösterisi ام بی خواه پیشاندانه که نمایشه که مزن لغزه آنی ها دیگر که غزه سرو بین بیه جی دنیا را مساج دا دو مساج دا دو پیام دا دنیای گو دنیا هم تبل پشتا وی دولتا اسرائیل ظالم زوردار باربار نازی بو ام هنا لپیانن ام لبر سلاحی و لبر توپی و لبر تانگی و ام هنا سر پیانن ام نمرن ام لوران ام جا در ناکبه آدو دا پیاما اسلام راست چه وای نشان دنیای دا dedi هم دزانن گاوا داعش ایرشی عربا کر پاشی ایرشی کردا کر پاشی ایرشی شنگاله کرن هنگ جنین سنیه و بتایبتی جنین بوی ازیدیه برن بازار و کوله و جاریه فروتن اوا متم گوتی داعش آریخستنه که نه اسلامی بو بدست امریکا و انگلیز و اسرائیل هداوا کرنه حتی او کسی که وان خرابی و پیسیه که به ناو اسلامی دکرن تب جوان استخبارات اسرائیل بو üniversite اسلامیه تل ابیبی در کتب و سقالی وان ری و هب و ناو وان احمد و محمد و علی بو
وانا آجان إسرائيل بو إسرائيلي بخابون بالناوك جوهرتي كدنا وداعش أجيب داعش إنسان بموجود نوان دهبو أو شاشو غلطيا كو كشف روتن كرن جارية لغورا أهل السنة والجماعات قوات مذهبك دوی گره کانی دا حماسی گاوا قیزی فلسطینی جنی فلسطینی کن گرتن گره بکرا جاریه لیده دو و دو دیت الهمبر قامره شرکتی تازه جوان پرش بده و خوشک نه کرن جاریه نه تجاوزه وان کر و نجی انبوی بارا معامله خراب کر قیزا بخواه سپاسیا خواه پیشکشی وان کر عربیش علمی بو او روی اسلامیه اسلام گاوا ور جیکی بگره جنا ناک جاریه میرا ناک کولت اسلام دا جاریتی و کولتی رابی سوره محمد آیت شارع کوله و جاریت اسلام دا تونه وکی حماسی چوا کر گرتن تاقص کرن بردان مثلا تو معامله خراب اون نکر او روی او معامله حماسی به حسیر اسرائیلی را امی معامله که قنج بو باش بو و هونه ببینن اف تاقصه هننا او وینه که حماسی دو پیشکشی دنیا کر و به هزاران به میلیون خلق که اسلامی جبر خیر و خوشیا اسلامی و مسلمان اخلاق اسلامی اسلام اوه خلق دوی شر اسرائیل و حماس نه شر دین ایرو دنیا بتوی اسرائیل و بتوی دولت عرب مسلمان و شر اسلام دکن اسلام چیه؟ اسلام او که حماس بری وضعتر دویجه از دگور حضرت محمد دخوازم قاسم کار خود خوازم بجیم کسی که قرآن تک پروگرام جیان خو او اسلامیت پاریس ها حماس سدیست مسلمان سدیست شریعت چی اسلامیت پاریس او تشکی دنیای حماس ملت حماسی لوقا کی نوتون بخو تاسک آفتون بخو دنیای او برچیبونی بتیبونی و جزا دکن و جزا دکن مرو چاواج یک حزب کا پچوکا من حماس تمام اسلامی بپی چما اسلامی تام بجیناینه درفتی ویتونه امکانی ویتونه دنیا رینادی دی گل ویاجی بقاسه کاری نخوا معامله کو دو به فلسطین و سالو کو شش سالو کو سه مه به حسیر اسرائیل را کری معامله کا اسلامیه اسلام واره یان تو منت بک سربست برده حسیر یا جی توی فدیه بسینی سربست برده عباس محمود عباس اونجا الفاتح جخيري خدماته يصير تشتي قدام داك انسان حوال الفاتح 39 سال ده حبس اسرائيل دايه اي حزب ديننا دو قسيو حبس سال 44 سال انسان ده حبس ده يا 44 سال انسان حبس ده ده 37 سال انسان حبس ده ده اما اسرائيل او تشاج بو اسرائيل سربسته هونجي هم پر انسان جي دولت اسرائيل دولت ديمقراط بنافدك حماسي جبر كدو كسب اخوا ملتي جو هات كشتني هفته هزار انسان هات كشتني او هسيري خوي دست اسرائيل فتح الفتح حماسي دا بردان حماسي مل بمل باسرائيل رايه لباجار جنين شر حماسي دك شر مسلمان دك دوان تو كوجا جبر بيا ايرو لغوري باوريا من ملتي غزه بالتالي عسكري خو بوليسي خو ملتي غزه درس مرواتیت دا اسرائیل پیشی دا امریکا دا دنیا دا دولت عربا ایرو کسی جوی وینه دو رسمی دو که حماس پیشکشی دنیای کرد اسرائیل سرو بن بیه مجیو تک چویه ام بویجین نخوشی که نفسی برپرس اسرائیل را چی بی هر وسا برپرس وان فرعون و قارون و هامان دولت عربا زار ابو جهل محمد بن سلمان محمد بن زید عبدالله کوری حسین ابی انگلیس ابی آجان انگلیس دولت عربا سرو سرور عربا تفسیر بن ابی جبروی وینه کی اسلامیه قنج خوش حماس پیشکش دنیای کرد دهونه ببینن گله کی کس جبروی معامله قنج باشو کو حماس انجام به فلسطینیا به حسیر اسرائیل را کرد هونه گله کی وینه کی خوش و گله کس تکیف اسلامی از ویاد ویژن دی اسلامی دا جاریتی تونه داعش نه برپرس اسلامی بو لی حماس
mücadele dini dike. İsrail jisedi sed lugora dini xwa tev diger. İsrail şerri dini xwa dike. Lugora dini xwa tev diger. Hamas jî rêxistineka İslamî lugora derfet imkanê xwe ew jî şerekî dini dike. Ji ber vêya pîrozbahî li miletê Filistînê dikin.